Shalom mahubata haganupan, Kuria GKPS Padang Bulan, Bapa, Inang, Sonai age pemuda, Pakon Sikola Minggu, Ijape Nasiam Marianan. Hanami makatahon, selamat hari Minggu, Bani ibadah ta sadiarion, Aima ibadah pesta olop-olop GKPS Resort Polonia 110 tahun Injil isi Malungun. Halaniai dear ase pasirsir hitama dirita mandihuti ibadah taon. Barisan prosesi memasuki ruangan ibadah riapma hita jongjong. Haganupan kuriani Tuhanta, marmalas ni uhur donuan hita mardingat, holong ni Tuhan, hubata marhite pardas ni ambilan nama dear hutano si Malungun. AGP idopakon hita nuan naborat, namasa ita iatas tanoh on. Tapi takas dobata bahasa holong ni Tuhan, langtar langlangi, age AHPI. Halaniai tong-tong madopakon hita hamuliao ni Tuhan tain. Ai iya do naman sarihon. Bani ganup pargoluhonta. Lambin papake hita ma paruhuronta. Asesari. Janah tong-tong hita sada marsitukolan. Marsi patugahan, apa marsi pardiateihan, mandopakon ganup namasa bani pargoluhan tahun. Nuan doma 110 tahun ambilan nabadear, nahumbani Tuhan in, manondangi goluhta. Tong-tong mahita pataridahkon goluh nadop ipaluah, marhite na tong-tong martari makasih. Janah orot hubani Tuhan in.
halaniai roh mahita bani horbangan napasing i rumah ni naibata. Iberehanami panorang saat teduh. Amin. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, si topa langit pakon tanoh on. Amen. Say pujion kudoham Jehovah, humbani gok ni uhurhu, say baritahon kudo sagala halongangan na binahen muin. Marmalas niur anja marolok-olok doamu, mandodi konon kudo goranmu, ham si timbulan. Halani ay, mangisurut do musuhku, makar jugdak anjaha bois ilobemu. Tongon, hamdo si patorsa apa pakaraku, undul bani otakmu do ham manguhumi, ham panguhum napitor. Honaha tado ibahen ham si pajuh begu-begu. Ia gohon ham parjahat. Anjaha isasap ham do gorani sedea sadokah ni dokah ni. Bois do musuin manrong-rong lalap. Masea do sagala huta ibahen ham. Mago pardingat bani sea. Tapi ia Jehovah totap do marparatas. Rosi sadokah ni, ipajongjong do hotak ni, laho manguhumi. Say pujion kudo Jehovah naibataku, rosi sadokah ni. Martonggo mahita. Ipuji anjaha ipasangap hanami do goranmu napasing in Tuhan. Ham ale Tuhan, hamdo na manatapkon malas ni uhur itongah-tongah ni kuryamu. Marhite pesta olop-olop, mardingat 110 tahun holongmu, manondangi goluh nami, marhite ambilan nama dearin. Ham ale Tuhan, sangap ma goranmu rosi sadokah ni. Janah talup doha nami roh marsombah hubamu panorang on. Jalo hamma hanami, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul ma kuria. Puji ma Jehovah Tuhan naibata, ay marjumbalang dogoran niin. Haganu panjol ma say marsombah ma, say hagoluhkon hataniin. Doding ta haleluya 407 ayat sada pakon ayat 2. Hataniin. Dodingta ayat 2.
Ibagas unduk apa toruh ni uhur. Roh mahita mandopakon Tuhan nai bata. Laho mansopotkon ganup dosa. Apa hahuranganta. Ham ale Tuhan nai bata paridop ni uhur bagal. Roh donuan hanami mamboban goluh nami hulobe-lobemu. Mangakuhon ganup dosa apa hahurangan nami hubamu. Apa hubani hasoman nami. Ham ale Tuhan holong mahamba nami, maidop mahamba nami pardosaon. Ondos do hataing pasir sirham marmite horja pangidanion di gereja. Tapi hotop ope hanami matapung diuhur bani poda apa suruhanmu. Gatido hanami lole bani pangajaran nama dear. Halani hurang ni panrajaion diri nami. Hotop do idopakon hanami nama sanuanon. Marhitei uhur apa pikiran nami sandiri tumang. Urah do hanami madabu bani bagai ni namasa na itanoon. Ham ale Tuhan, tolong mahamban nami. Maidop maham huban nami pardosaon. Talup do namin gabe hataridahan ni holongmu na bagalin. Tapi hotop opehan nami pataridahkon abak na hurang dear dopak hasoman nami. Hurang opehan nami makaholongi jangan makargateon hasoman nami. Gati opehan nami marsidalian mandalankan pandiloon muin. Diri nami sandiri dohasa ipikirhon hanami. Uhur naengken jangan pataridakon uhur biar dopak Jahoba. Soning ope hoto parguluhan nami. Ham ale Tuhan, tolong mahamban nami. Maidop mahamban nami pardosaon. Ham ale Tuhan, sondangkon hama holong muin ban nami. Ase margogo hanami manimbili ganup sura-sura ni duniaon. Pita mandopakon Jahoba do aseboi jumbahan haluahon. Ham ale Tuhan, buhay hama uhur nami tongtong. Ase gabe pasu-pasu hanami bani hasoman nami jolma. Pargogohi hama hanami ase ulang madabuh bani sura-sura ni tanoon. Holong apa idop ni uhur mudo naboy mambahen hanami pasing ilobi-lobemu. Amin. Tangar anjaha hapor sayai hitama hataninay bata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa.
AGP ger-ger dosa nima songon bunga ni dap-dap. Lopak do bahenonku ai songon salju. AGP ger-ger songon hiau hasumba. Putih do bahenonku ai songon hapas. Ibagas holong ninay bata. Domma isasap haganup dosata. Halani ai pataridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapan mabaninay bata ibabo. Amen. Hundul ma kuria. Domma ihokop Tuhanku, tonduyhu ase maluah tonduyhu tongtong. Domma isasap Tuhanku dosaku ase manggoluh tonduyhu tongtong. Dodingta haleluya 210 sia ayat sada pakon ayat 2. Hita laho manaksihon holong ni tongtong. Domai suruh Tuhan ta gehita lao makatahon hatani tongtong. Dodingta ayat napa duaho. Domai pilih Tuhan ta gehita lao manaksihon holong ni tongtong. Terima kasih do hanami bane idop apa holongmu ale Tuhan. Doma 110 tahun ambilan nama dearin marhorja i tongah-tongah nami, manondangi goluh nami, janah pataridahkon horja nama dear. Ambit lang ham rupeng nami, kaho janah mago do hanami ale Tuhan. Tapi ukap do tanganmu laho mandilo hanami hubani hagoluhan nasa dokah niin. Ham ale Tuhan, itarima kasih kon hanami do idop ni uhur. Apa dear ni layak muin, itongah-tongah ni pargoluhon nami. Langin ratado nuanon panami pamainanmu nabagkalin. Marite nado 110 tahun ambilan nama diarin ondos di tongah-tongah nami. Ham ale Tuhan, pasu-pasu hama kuriamu GKPS, gabe hitemu pararatkon holong apa paramotionmu di tongah-tongah ni dunia on. Ham ale Tuhan, tunggung janah marmulia magoranmu ya atas tanah on. Hanami do tanganmu lau manogu hasongan nagalek, jana mangrupi halak nama sombu. Totap ma margogo hanami mandopakon borat ni parguluhon na itanoh on.
maruhur janah marhapentaran mabahen ham hanami, di tengah-tengah ni situasi pandemi COVID-19 siah naborat tumang nuanon. Totat hanami mandalan konkorja namadiar, nagabe hataridahan ni hapor sayon nami dopakam. Gabe sibuan pasu-pasu mahanami, anjaha marbuah bani dunia on, apa ganup pangisini. Marhasoman malas ni uhur, roh dohanami martarima kasih lobe-lobemu, iboan hanami do siluah nami nagabe tandani malas ni uhur apa tarima kasih nami. Boras tenger nami, on ma nagabe tanda malas ni uhur nami, janah hataridahan nina dihut dohanami parsimanda bani pestamu. Tongon, seng ongga hurangan ham bani agi ahape, ay humbamu do ganup na adong banami. Hamdo simada pasu-pasu, pakon sagala na adong itanoh on. Halani ay, ondos konon nami ma boras tenger nami on. Jalo hamain Tuhan, tandani natangi, janah sirsir hanami mambalosi dilo-dilomu. Buah ni pasu-pasu nabi neremu doin huban nami, inma naga belim buah ni malas ni uhur nami hubamu si hop-kop hanami. Asesonari patupu hitama boras tengerta.
handap ma hita jongjong. Saksihon hitama hapor sayaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya. Banisap tanoh on. Au porsaya baninay bata bapa. Pargogoh na sotarimbang. Na manopalangit pakon tanoh on. Au porsaya bani Yesus Kristus. Anak ninay bata na sasadain. Indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria. Sanggah nape haliaban. Marhite tondoy na pasing. Na manaron na parngit. Bani panorang ni si Pontius Latus. Iparsilangkon. Mate anjaha itanom. Turun honagori toruh. Mulak manggoluh mbani na mate. Bani ari patuluhon. Naik husurga. Anjaha hundul isyamun ninay bata bapa. Pargogoh na sotarimbang in. Hunjay ma ia mulak magira. Lahu manguhumi halak na manggoluh. Pakon na dop mate. Au porsaya bani tondoy na pasing. Bani kuria parsadaan nama pasing in. Parsauran ni sagala nama pasing in. Bani hasasapan ni dosa. Bani parpuhon ni akula. Pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul ma kuria. Shalom mahubata hagadupan. Salam olop-olop. Ipadaskan kami hun gereja GKPS Padang Bulan. Hubani haganup anggota kuria GKPS Padang Bulan. Bani nasiam lansia. Hubani nasiam bapa inang. Nama poso pakon haganup sekolah minggu. Sonai homa salam olop-olop. Hubani haganup naman dihuti ibadah melalui channel GKPS Padang Bulan. Tuhan tama menremoti hita anjaha mamasu-masu hita bani ibadah on. Ipadaskan kami selamat ulang tahun hubani kuria GKPS Padang Bulan. Nama ulang tahun bani onom sampai 12 September bani nasa minggu on. Selamat ulang tahun hubani Ade Yuanda Saragih. Nama ulang tahun tanggal onom September. Selamat ulang tahun hubani Bapak Pendeta Jaharyanson Saragih. Inang Situa Friska Irnawati Purba, Inang Dewi Darmawati Sitinjak, nama ulang tahun bani 7 September. Selamat ulang tahun hubani Jevano Sapteri Saragih, nama ulang tahun bani Siah September. Sonai pakon Bapak Rudi Ranto Turnip, Janise Natania Purba, nama ulang tahun bani 10 September. Selamat ulang tahun hubani Drean Step Traven Saragih bani 10 September. Pakon Bobi Septri Nanda Munte, nama ulang tahun bani 12 September. Selamat ulang tahun ma hubani nasiam panjang umur. Hidup berkelimpahan ni pasu-pasu Tuhan Yesus. Sonari tangar hitam ma ting-ting si pemasaun pakon nadop masa bani kuriata. Na perlobei pertonggoan. Pertonggoan Jumat naroh bani 17 September 2021 suhut aima sektor 2 na rambilan inang penginjil Narsinta Manik pakon petugas boy idah kita bani layar tabei. Na berikut ni sermon kuria. Sermon kuria bani hari Kamis 16 September 2021 ipukah pukul 5 sore 10 WIB. Aiba nama nakasi ambilan bani minggu 10 siah pakon 20 siah September. Asih hagadup anggota kuria terkhusus subani anggota majelis jemaat asih mandihuti sermon on. Sermon on ni laksanon hita melalui Zoom meeting. Nah berikut ni jadwal ibadah live streaming tetap OP Songon Nasomal. Jam 8 sekolah minggu remaja melalui Zoom meeting. 8.30 sekolah minggu balita pakon anak. Jam 10 ibadah umum bahasa Simalungun. Jam 6 sore ibadah umum bahasa
Indonesia. Nah berikut ini pertupuan atau PPA Inang hari Selasa, tong ope laksanahon secara Zoom. Bani 14 September mulai pukul 10 pitu dengan tema menjadi orang yang terdepan. Nomor 9 Aima Pendeta Jemiraya Saragih, pakon petugas-petugas naboy idah kita homa ilayar tabetene. Nah berikut ini olop-olop GKPS Resort Polonia. Bani minggu sadarion ya dong kendo pesta olop-olop GKPS Resort Polonia. Anjaha ibahen do i Kuriani Bay. Ase tonggon hitama marhitehon ni olop-olopon boy semakin semangat, semakin marbuah pelayanan i tongah-tongah ni Kuriata terkhusus i Resort Polonia Medan. Nah berikut ini tok-tok riap olop-olop. Nah laho mendukung pelayanan IGKPS itetapkan pengurus resort do kewajiban ni kuriaon. GKPS Padang Bulan aima 7.112.100 rupiah. Haladia do tetapkan ibagi hitamaon. Nasongon kewajiban marhitehon ni tok-tok riap 100.000 untuk keluarga tangga bagal. Pakon 50.000 untuk tangga etek. Anjaha ondo sekaligus boras tengerta. Nalaho ondos kononta holehu pengurus resort. Nah berikut ini PA Inang sektor 5. Ya dongkon bani 10 September 2021. Masuk pukul 4 sore melalui Zoom meeting na ibobanhon ni Pendeta Untung Suseno. MC ni Nyonya Situa Ediman Naibaho, doa safat Nyonya Antonius Damanik, Boru Huta Barat. Nah berikut ini PA Inang sektor 4 Galilea, diadakan pada Sabtu 10 September 2021 mulai pukul 10 pitu atau jam 5 sore dengan tema meneladani kerendahan hati Sang Raja. Nomor 9 Pendeta Untung Suseno, MTH. Komisi Anggota Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan periode 2021-2022. Nalaho memperlancar pakon meningkatkan pelayanan anggota Majelis Jemaat di GKPS Padang Bulan. Doma ibahen revisi atau penyempurnaan susunan komisi anggota Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan. Jadi doma ibahen eskani anjaha susunan ni komisi boy idah kita bani lampiran ni ting on nadop iser pakon ruang lingkup tugas pedoma adong ijai anjaha penambahan sada komisi bani tahunon aima komisi penelitian dan pengembangan tonggon hita ase hita hagaduk majelis boy makkorjahon on sesuai hubani tugas tabe. Nah berikut ni aksi kasih COVID-19 siah. Terpuji ma Tuhan halani mardalan do ibagas nadiar aksi kasih Kuriata GKPS Padang Bulan na ipadas hubadi anggota ni Kuria terpapar COVID-19 siah. Das hubani 12 September doma terkumpul dana taken list hun sektor-sektor humbani Kuria bahat ni 26.010.000 rupiah. Anjaha doma isalurhon hubani na terpapar COVID bahat ni 36 juta rupiah. Halanya yojur hanami ditorus hubata Bapak Inang hita haganupan atap ise na sihol padaskon bagal ni hurni aksi kasih on boybo marhitehon ni rekening Kuria GKPS Padang Bulan atape melalui pengurus sektor. Nah terakhir padaskan kami informasi COVID-19 siah di Sumatera Utara pakon Kota Medan. Terpuji Tuhan halani doma idah kita secara grafik menurun nah terpapar COVID di Sumatera Utara. Nah seminggu terakhir 2.722 halak na terpapar
atape 310 halak per hari. Anjaha i kota Medan idah kita 1 minggu terakhir dan terpapar 1.302 halak atape 186 halak per hari. Halanya Bapak Inang, AGP doma menurun na terpapar, tapi secara angka masih tinggi, khusus di kota Medan 186 halak per hari. Halanai ipinduhan nami terus, yojurhan nami hun lobay on, ase tetap ma idihuti hita petunjuk pemerintah. Aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Anjaha atasnya ulang lupa hita martonggo, tetap gol-gol hita martonggo. Terima kasih aima ting-ting kuria hubata, tonggo safat holi ipadas Bapak Porhanger Situa Surya Sembiring. Sonari tangar hita tonah ni pimpinan sinode GKPS, na ipadas marhitehon ni video. Nasyam inang Bapa kuria na hinargan ni Tuhan ta sa resort Polonia. Hanami atas nama pengurus GKPS Resort Polonia padaskon selamat olop-olop pardas ni ambilan nama diar 110 tahun nadop salpuin namambere haliharon bata namambere semangat bani halat na persaya laho mandopakon pardalanan ni guluhni sonai mahoma pangarapanta bani pesta olop-olop resort pardas ni ambilan nama diar hutano si malungun bani konteks parguluhon ta bani panorangon hata ni nebata ambilan nama diar nadop isuan kon ibagas dirita marsada-sada aima nagabehago gohonta mandopakon pandemi COVID-19 siahon. Ulang mago malas ni hurta atap halani ahape halani natang siharganan aima hatani nebata namambere hapentaran namambere habisukon bata. Sahalinari atauhan nami selamat marpesta olop-olop ma bata haganupan GKPS Resort Polonia na yadongkon ikuriani masing-masing. Salam sehat. Tetap semangat. Horas, horas, horas. Salam ulub-ulub mahubani nasyam, kuria GKPS nahinarga, jana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus si paluahin. Marojulan bani hidup nyuhur ni Tuhan, na tetap makasomani hita, mendopakon pandemi COVID-19 siah. Bani pesta ulub-ulub resort panorangon, siol pada sonami tona ulub-ulub kubani nasyam, nagabe pangarapan apa tonggo nami. Andohar aluling ni pestaon, boy paisah kon uhur, pakon paulap hosah loja nasyam, mando pakon haganup na borat, hinorhon ni pandemi on. Borat anjaha marutul butul dutongon pangahapta, mando pakon pakorhon ni COVID-19 siahon. Guido pagori ni kuriata, sonai ge juak-juak ni Tuhan namaningon isolasi mandiri, nairawat di rumah sakit, sonai nama rujung golu, hinorhon ni namason. Marhiteon mahanami manonggohon patuguhkon pakon patenger uhur nasyam haganuban
Terlebih nasyam namaningon magoan na hinaholongan ni uhur. Selaku kuria ni Tuhan, maningon tetap do hita margogo. Ibagas hapor sayaon, langga begalek binahen ni holso, biar pakon pusok ni uhur. Ambilan nama dia nadot 110 tahun ondos batta maka tahun, tapi ang gona siyam, tenger mauhur na siyam, anjaha ulang magalek tangan na siyam. Ay nai saya daputan upah do korja na siyam. Halani ay tetap mahita martinger niuhur, hubani nai bata, nadop patalarhon kuasani, paguluh kon tuhata Jesus Kristus. Janay bagas hagugohon ni tondoy na passing, dalan kon hita mahorja pangidangion itonga-tonga ni dunyon, naguk parutolon, hamaholon, apa parsahiton. Pandemi COVID-19 dihut do gabi panorang bata, memberi diri gabi kuria nalambin mangguluh, dumu hubani horja pandilontay. Terus do pindahi hita dalan sidiaran, pasal sona si bahenon, lahu mandopakon namasa hinorhon ni pandemion. Tetap do ibayu hita komunikasi, pakon haganu par horja ni kuria, nai koordiniri jemaat, iresot, distrik, sonai bani ganuk kepengurusan isap GKPS. Sonai dohoma kerjasama hubani mitrata na idalam pakon luar negeri. Marhite gugus tugas kantor sinode ibu hita dohoma jaringan konsultasi pakon para dokter warga GKPS. Marhite komunikasi media digital na igoran si sedok. Ando harma ganuk upaya nadup binahen ini. Boy pahapungkon pangahapta, mandopakon namasa nuanon. Haganuk do hita tardilo, lako memberehon diri, memutus rantai penyebaran ni virus coronaon. Marhite na tetap mentaati protokol kesehatan. Jana makaperluhon vaksinasi. Age pesonai, pos duhurta, lang halanion gabedo kita, kubani horja pandilota, anjaha terlanglang lahu memberitahon, pakon manaksihon, ambilan nama diar ini. Marhite semangat olup-olup tahun 2021. Lambin margogo mahita, lahu manaksihon holong, haluahon, rosi haguluhon na humbani tuhatta. AGP maningon dalam konota social distancing, halani COVID-19. Tapi hasadao ni bagas partunduyun, pakon paruhurota, maningon do tetap paurot kita, marhide panise apa horja na marsitonggoan. Selamat marpesta ulup-ulup ma hubani nasyam galup. Jana hidup niuhur pakon damai ni Tuhata Jesus Kristus ma, makasomani nasyam hagadan. Shalom, horas. Terima kasih mah hata hononta hubani hubani pimpinan pusat na doma mamberohon hata semangat pakon selamat pesta olop-olop bani GKPS Resort Polonia. Sonari songon tandani hita marmalas ni uhur merayahon pesta olop-olop na 110 tahun Injil isi malungun. Riapma aseman dodingkon hita doding kanon. Olop-olop 2020 sada pasada ham.
Kuria nani hargane Tuhan ta Yesus Kristus, paima ibadas kita tonggo pangapition. Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan padaskon selamat marolop-olop mahubata Kuria GKPS Padang Bulan. Ia hunjape hita mandihuti pesta olop-olopon. Itambahkan hanami otik nari, domai boge hita ting-ting nama sapakon nasihol si pamasaon. Halaniai mangindo hanami na parlobei, ase dukung hita ma tetap aksi kasih COVID-19. Sauhur sa pikiran mahita makorjaon horjana madear, ipohon anggur ni Tuhan. Napaduahon, selamat marhorja mahubani nasyam hita haganup Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan. Nadop, iboge hita nakonai ting-ting pasal komisi. Ase lambin dearni pelayananta IGKPS Padang Bulan. Namangihut nabar budi, ulang lupa hita, padaskon tanggung jawab tatene hubani Tuhan, hubani kuriain, marhitei pati-patian, marhitei perpuluhan, pakon aha nagabe tanggung jawab ta sebagai kuria IGKPS Padang Bulan. Sonari, martonggo hita, sahur sa pikiran hita, ibagas tonggota. Seratus tahun matuhan, langongga ita di konham hanami, dopkosi ambilan nama dear, das hutano si malungon. Totap doham makasomani hanami, manramoti hanami haganup, GKPS Tuhan, songonai GKPS, Resort Polonia, pakon hanami GKPS Padang Bulan, keluarga, pakon pribadi lepas pribadi, langongga ita di konham hanami. Halani songonin ma holong muhu ben nami, ibagas Kristus sedo halani biak nami, sedo halani pambahenan nami, iha holongi ham hanami, holong nasongonin bagal Tuhan ibagas Kristus nadop mati ihayu persilang. Halaniai terpuji termulia maham Bapa. Nama kaholongi hanami, nalangongga manadikon hanami, das kubani sadarion. Terbukti doai Bapa, ihasomani ham doha nami samingguon, bani perdalanan ni goluh nami, iparhorjaan, pelayanan, itongah-tongah ni keluarga, niombah nami, narup pakon hanami, nadawah pakon hanami, totap dotong iramotiham, terpuji, termulia maham Bapa, haganupin halani holongmu huben nami, malah suhur nami, halani holongmu nasongonin bagal huben nami. Yondoskon hanami hubamu ham Bapa, hasoman nami sakuria namarulang tahun ibagas samingguon. Yondoskon hanami sedia hubamu, ase sedia marbagal ibagas saporsayaon, pakon panandan hubamu ham Bapa, ipasu-pasu ham sedia bani goluh ni sedia, gabe pasu-pasu sedia bani haganup goluh na ibere ham hubani sedia marsada-sada, pasu-pasu ham horjani sedia, pakon sura-sura ni sedia, na ipadas sedia hubamu marhite tonggo, itongah-tongah ni keluarga, pakon itongah-tongah ni sedia secara pribadi. Yondoskon hanami hubamu Bapa, haganup rencana kerjani kuriamu ya Tuhan ibagas samingguon, mulai PA maai, PA nasi inang, nama poso, pakon persermonan, pakon pertonggoan, pakon PA sektor wanita sektor Tuhan, yondoskon hanami pita hubamu, ase hama mamasu-masu Tuhan pengurus, hama bere malas niuhur hubani sedia, ase haganup nei horjahon sedia, nalaho pasangap kon ham, hama memberi gogoh hubani sedia marsada-sada, songona ho masih pangidangion, yondoskon hanami hubamu, bere ham hubani sedia, kekuatan agogohon na humbani toni na pasing, ibagas padaskon, ambilan, hutongah-tongah ni kuriamu. Yondoskon hanami Tuhan, ibagas pelayanan ni horjahon hanami, IGKPS Padang Bulan, termasuk maai pataridah kon holong hubani hasoman nami,
na mengalami positif COVID-19 siya. Terima kasih mahubamu Bapa halani oncer hamdo kuriamu, pataridahkon holong na mendukung pelayanan hubani hasoman nami, nama positif COVID-19 siya. Terima kasih kubamu Bapa bodo dear merdalan das kubani sadarion, asih hamma mangonjar uhur nami pataridahkon holong, tanda ninadok manggoluh Kristus ibagas goluh nami, hataridahon ni ambilan nama dear, nadop 110 tahun itongah-tongah nami. Ase boy hanami pataridahkon holong, lang pitah manonggohon sidea, tapi marhitai tindakan Tuhan. Hamma mangonjar uhur nami, songonai homa hanami sebagai kuriamu. Boy pataridahkon, kewajiban nami Tuhan sebagai pagori ni kuriamu IGKPS Padang Bulan. Sedo hubani majelis jemaat kanami pataridahkon ai. Tapi hubamudo Tuhan, AHP naboy ipersembahkon hanami hubani Tuhan tanda malas ni uhur nami. Hubamudo yondoskon hanami in Bapa, ibagas mengurungi pelayanan di tengah-tengah ni kuriamu. Bapa, yondoskon hanami haganup kuriamu, ibagas pergumulan nami secara pribadi, baik keluarga, age pelang sebutkan hanami sada persada Tuhan. Secara khusus yondoskon hanami, Bapak Wahyu, nasonari ibagas pemulihan humbani COVID-19 siya. Hamma napataridahkon kuasamu hubani, marhite tambar, ase Bapak on tetap maronjolan hubani hatamu, halani hatamu ma nagabe kekuatan hubani, mendalani situasi naboraton. Terima kasih kubamu Bapa, doma bahat kuriamu, nadop malum humbani COVID-19 siya. Malah suhur nami, halani mangidah, pambahenanmu itongah-tongah ni kuriamu. Pataridahkon huben nami, lang soya-soya hanami, marpangun sandean hubamu. Lang soya-soya hanami, martonggo hubamu Tuhan. Tarpuji tarmulia maham, ibagas na martonggo hanami, sedo sura-sura nami nagabe ibalosiham. Tapi ahana romban hubani harosuh muma, na ijawab ham huben nami. Halania tarpuji tarmulia maham, marhitei holongmu huben nami marsada-sada. Yondoskon hanami Bapa, songonai homa hasoman nami, nadop natongtong itonggohon hanami, itonggohon kuriamu Tuhan, ari-ari bani ari-ari nasalpu, hubani sedea na pemulihan humbani non COVID-19 siya, age pelang igurani hanami sada persada, bani sondahanon, tapi doma iboge ham elek-elek nami sadokahon, na mangondoskon sedea hubamu, na manobutkon gorani sedea sada persada ilobemu Tuhan. Persaya doha nami iboge hamdo tonggo nadopi padas kubamu. Halaniai mangindo hanami hubamu Bapa, ase bere hamma hubani sedea kekuatan mandalani situasi naboraton. Bere hamma hubani sedea kekuatan marhite hatamu, nagabe ijolom sedea, nabege kekuatan ni sedea, mandalani situasi naborat, songonai humahubani keluarga. Ihapkon hanami, berat do situasi na ihadapi sedea, tapi ham langongga manadikon sedea, bani pergumulan ni sedea marsada-sada. Yondoskon hanami hubamu Bapa, pergumulan ni kuriamu sada persada, age pelang ibotohkan nami sada persada, tapi takas torang do ididahkam ahanagabe pergumulan nami, secara pribadi pakon keluarga, penagabe pergumulan nami, ase hamma bastu huben nami marsada-sada, pahapkon ham huben nami, ase teruskan nami, marpangun sandean pitah hubamu, maronjolan pitah hubani Tuhan, sedo hubani pambotoh nami. Yondoskon hanami Bapa, haganup kuriamu ibagas samingguon, ibagas horja, ibagas pelayanan, ibagas rencana-rencana nasi holidalankon, hamma nabastu huben nami marsada-sada, urupi ham hanami, angkulang ham mengurupi hanami, galek do hanami. Yondoskon hanami Tuhan pemerintah nami, secara khusus Tuhan humbani pemerintah na tertinggi, das gubani na paling terendah, ase hamma memberi kepintaran hubani sedea, ibagas mengatasi pandemi COVID-19 siya. Secara khusus Tuhan, wali kota nami, Bapak Bobi,
berham hapentaran hubani nalaho mengatasi pandemi COVID di kota Medan. Aseboy moru Tuhan penyebaran COVID-19 siah. Terima kasih ma Tuhan, ibaga situasi informasi data nadop iboge hanami semakin berkurang do jumlah na terkapar COVID-19 siah. Halaniai terima kasih ma hubamu. Tetap doa nami ipaingatkan ham marhite ting-ting ase hanami tetap mendalankan protokol kesehatan. On napa taridahkon ketaatan nami hubani pemerintah sebagai bukti hanami taat hubamu Tuhan. Aseboy bani ari-ari narahon semakin salpu ma COVID-19 siah hun kota Medanon, hun negara nami pakon dunia on. On ma elek-elek nami hubamu ham Bapa, yandaskon hanami pendeta nami nasihol padaskon ambilan, asetoni muna pasing mamar horja, mangurupi, ibagas padaskon ambilan huben nami. Pasu-pasu ham hanami haganup, baik di multimedia, ibagas melayani, ibagas malas niur hubamu. Terpuji, termulia maham Bapa, ibagas gorani Tuhan Yesus, hanami martonggo. Amin. Dasma panorang ni hitalaho manjalo hatani Tuhan, nagabe tadah partonduyonta, ase pasirsir hitama, uhur pakon hadirionta, marhite doding haleluya, nomor 410 ayat 1 pakon ayat 2. Tani nai batata do mambahen mangasup kita bani sagala horja nadear bani Tuhan tain dodingta ayat paduahon. Saga
onggomahita. Idop nyuhur ma bani nasiam. Pakon damai rosi malas niuhur. Inma na manggoki uhur pakon pikiran nasiam. Laho manjalo pakon makaguluhkon hata ni Tuhan in. Ibagas Yesus Kristus. Terima kasih bamu Tuhan. Amin. Horas ma hubata haganup. Shalom. Salam olop-olop ma hubata haganupan. Bapa inang namaposo pakon dakdadak sekolah minggu atap ijape marianan markebaktian di rumah hanami hun gereja GKPS Padang Bulan melalui channel TV Padang Bulan padaskon hata ni Tuhan na ibata naggabe haguluhan ito nga ni pardalanan ni guluh taon hata ni naibata ambilan bata bani Minggu 12 dop Trinitatis tertulis bani Injil Markus bindu 8 ayat 30 sada das kuban ayat 38. Nini hatani Tuhan. Ilumbahon Jesus si taronon ni. Dop ay ipukah mga jari sidea. Ia anak ni Jolmain. Maningon buweido si taronon ni. Ambuk konon ni pangituay si tua ni malim apa si boto surat do iya. Anjaha bunuhon ni. Anjaha dop salpu toluari mulak manggolu. Anjaha torang-torang do ipatuga hataay. Jadi ia rakon si Petrus maiya. Anjaha ipaingat maiya. Marhusor maiya. Ikawakon ma susian niyay. Anjahi hata ma si Petrus ninima. Laho mahobolis hun lambungkon. Ay seng uhur ni naibata iparuhurhon ho uhur ni Jol mano. Dopay idilo Jesus ma namabuhay ay rapakon susian niyay. Ninima dopak sidea. Barang ise nasihol mangirikon ahu iparnalang ma dirini iporsan masilang ni anjaha iirikon maaw. Barang ise nasihol paluahkon hosah ni ay do na magawan hosah. Tapi barang ise na magawan hosah haladi ahu, apa halani ambilan na madeyar, ay do paguluh konsi. Ay aha maggunani bani Jolma, age gadup duniaon bani, ang gumagaw do tundu ini. Ay aha matarbahin Jolma, bahin tobus ni tundu ini. Ase ang goadong na maila, halani ahu, barang halani hatakin ilobi ni bangsa parbakis, anjaha pardosaon, anak ni Jolmain pe maila do pasalsi, ang goroh maiya, ibagas hasangapon ni bapani, rapakon malaikat na mapasing in. Ijay madas ni, martuah mana manangar hata ni naibata, anjaha na makaguluh konsi. Sa halinari, isisay hanami, hita naman dihuti, live streaming, KKPS Padang Bulanon. Shalom mga hubat tahaganupan. Bapa inang na maposo pakon dakdanak sikolah minggu. Dong istilah bani halak si malungun na makatahon. Lepak do adang-adang humbani sibar-sibar. Artini, ahan na iharapkon hita, kadang legando jupah bani goluhon. Aido asi bani bahasa Bibel, isobut bani Jesaya 55 nini sonon.
sedo pikiranku pikiran nima. Pakon sambat ni isobut. Artinya onma na terjadi bani diri ni si Petrus. Ilobe ni teks ni ambilan taon doma ipatuga isedo Jesus manurut jolma na mabuhay. Isukun Jesus do si dia, ise do au manurut jolma nama buhay mangirik ko nau. Nini jawaban ni susianay makatahon, dong makanobut ay ma Johannes Pandidi, dong namanobut Elias. Di ba makatahon nabi do Jesus? Artini, samar ope panandayon ni jolma na mabuhay ay pasal hajongjongan ni Jesus. Jadi sukun Jesus ma susian ni anggo hanima ise doau manurut tasyam. Langsung spontan Petrus makatahon, hamdo Kristus in. On mapengakuan ni si Petrus bani na mangirikon Jesus iya. Lang pigado ka. Lang tarjalo Jesus. Lang tarjalo Petrus. Hajong-jongan ni Jesus. Ito nga ni pelayanan ni di atas tanohon. Mase, halani anggapan ni Jesus, anggapan ni si Petrus bahasa, kehadiran ni Kristus di duniaon ay masipalua. Penyelamat. Pakon mambere na perlu aha itong-atongan ni golo ni jolmain. Hape ipataridakon Jesus, ipatandakon Jesus do dirine bakatahon, iya anak ni jolmain, maningon buhay do si taronon ni. Ambukonon ni pangituay si tuan ni malim, apa si boto surat do iya, anjaha bunuhon ni, anjadop salpu toluari mulak manggolo. Marsitaronon do Jesus i atas tanahon. Hona parburu do iya bahkan mate bani hayu parsilang. Tapi puho bani ari patoluhon. Hagadupan ay merencana Tuhan untuk menyelamatkan duniaon. Rencana ni naibatalaho paluahkon duniaon. Hasi pemanaron itolak, ibunuh iya. Tapi sir-sir do iya, tujuannya ima, laho paluah kon jolmain, ase halak dapur saya, boy manggulu, riap pakon ni Tuhan in. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, maselang tarjalo si Petrus. Hata ni Jesus napatandahon dirinya ihuban ni siya. Maselang tarjalo Petrus, si taronon ni Jesus, manaron, mate, tiyan puho ba ni ari patuluhon. Ay mahaganupan patugakon, lape-hape sempurna. Panandayon ni si Petrus, pasal kehadiran ni Jesus di atas tanahon. Ternyata nataridah ba ni konteksnya bilang tahun, si Petrus ay pataridakon, membuat zona aman ba ni guluh ni. Zona aman. Lang siap ya menerima pakon manjalohon Jesus namar si taronanin. Tapi haganupa na, itulah cara Tuhan. Cara ni naibata. Laho paluah kon duniaon. Naggok ibagas hagolapanon, naggok ibagas dosaon. Sekaligus kumapagulukon halak na persaya hubani Jesus Kristus. Halanya ito sa ni Tuhan Yesus makatahon hubani si Petrus. Laho maho bulis hun lambungkon. Artini, dos hasape pemahaman ni Petrus pakon simbolis pasal kehadiran ni Jesus di dunia. Dunia do na ipikir si Petrus. Golo na dunia do iparayak si Petrus.
sedo goluh na yarusuhkon ni Tuhan na ibata. Ay do mambayan, lepak do pangarusyon ni si Petrus, lako manjalo Jesus da gabi Tuhan itong atongan ni guluh ni. Bapay nang itaganupan na inarga ni Tuhan ta, gatido hita bani pardalanan ni goluhon, magati merasa kecewa. Langsongon na iarap kon hita, sipata, terjadi itong atongan ni guluh ta. Ay do ase barmalas juhur pehita, halani dapot kita do na ibaga suhurta. Sulit orang bersyukur ketika dia gagal. Sulit orang bersyukur ketika dia menderita. Sulit orang bersyukur ketika dia mengalami banyak persoalan bani goluh ni. Bahkan yang anggap tidak ada Tuhan bani si keadaan terjadi hitung-hitungan di dalam goluh ni. Bapak inang nama poso pakondak dadak sekolah minggu. Semua penderitaan Yesus untuk haluahon taduay. Ase patut do kita bersyukur. Martarima kasih hubani Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib. Anggo ipahami kita doay untuk kita doha ganupanay. Lau paluakon hita do ganupanay. Tujuan ni Jesus ijay, sonaha se mangguluh halak na persayain, riapakon na ibata bapa, isurga hasonanganin. Bapay nang Korea ni Tuhan ta, ay pe baru iakuhon Jesus, iakon si Petrus, pasal ise Jesus, lambin ipatakkas Jesus mause, hubani nama buhay ay pakon susian ni pasal sonaha sitaronon naman ngirikon Jesus Kristus. Lambin ipatakkas Jesus do. Sonaha do halak naman ngirikon Jesus. Naparlobe isobut ay ma iparnalang madirini. Nahado marparnalang diri. Atap songon hita simalungun do, tidak mau terbuka. Ang goysuk kun hita halak simalungun. Jenges ni rumahmu inteneningon. Pasti jawaban ni. Nahado jenges ni songon harang ni dayayok lo hasan ini. Lupo siya'y gati isuk kun hita ijado horja. Niyombah muay, atap pegawai negeri doya, atap PNS, pasti gati sambutan ni jalo hita, ay ma juak-juak ni halak bakkorda salmada po si pangadon ni si Ganupari. Naido hita na parnalang diri, totulang. Paulus makatahon, sedo ahube namang goluh ibagas diriku. Tapi do ma Jesus si paluahin. Ay manapatugakon, maparnalang diri, siap untuk pandalankon na madear na yarsukon ni Tuhan na iba, Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus patugakon, bahasa, Jesus manamang goluh, ibagas hadirion ni halak na persayain. Ase goluh ni nang maparnalang diri, lang be mambayin burit uhur ni hasoman ni. Langadong dom-dombe, langadong subil. Tapi na terjadi bagas diri ini ay ma, rasa damai, mencintai, pakon gok berkat itong-atongan ni kehadiran ni. Ay ma yatahon Jesus maparnalang diri ini. Ase totu adong perubahan na signifikan. Itong-atongan ni halak na mangirikon Jesus, pakon naso mangirikon Jesus. Kadang sipata tampilan doha sahita beda. Kesing ni do beda. Tapi ang kuibagas sipata rado dos, tetap do pe marangot-ngot
ibaga suhurta, rasa membenci, tidak merasa senang orang senang. Totu goluh na sononon, lang talup pangirikon Jesus Kristus. Dopos siya'y isobut usay na paduahon, iporsan ma silang ni. Silang adalah penderitaan. Setiap saat kita pasti buhay mengalami tantangan. Buhay mengalami hujatan. Buhay mengalami fitnahan, pakon ganup. Nalang madayar di atas tanahon. Tutunin ni Tuhan Yesus makatahon, porsan ma silangku. Bapay ng namaposo pakon ni dakdanak sikolah minggu. Sanggah mangidangi hanami iresot Medan Utara. Adong sada kuryata pinggiran ay mana margoran Batang Serai. Naik bot sada 45 menit han Belawan. Ahan na sihol sebutonku pasal ay. Sanggah melayani hanami mulak hun Batang Serai. Sa kapal maaw pakon ni sada aliran garis keras. Agama Simbalokta. Hundul maya ilambungku. Halanyay dong perasaan lang tenang ibagas diriku nariapon hanami hundul. Halanyay hucoba parkomunikasi pakon ni. Nikusonon to ni. Selamat siang Bapak. Dari mana dan mau kemana? Ijawab nido memang, nini makatahon sonon. Saya tadi dari Batang Serai menuju ke Belawan. Karena di Belawan saya tinggal. Dopusyai parsukun mayause hubakku. Bapak siapa? Nini na sampingkon. Jadi hu jawab ba ibagas na polos. Jawabanku makatahon sonon. Saya baru pulang melayani dari ada jemaat kecil di Batang Serai. Sekarang saya mau pulang ke Medan karena di Medan saya tinggal. Lambini sukuni mau siau. Pak, siapakah sebenarnya Kristen itu? On masukun-sukun ni ibagas kapalon hubakku. Puji Tuhan ia jari Tuhan au menjawab. Niku jawabanku sonon. Bapak yang tanya tentang Kristen, sayalah yang Bapak tanya tadi. Sayalah Kristen itu Pak. Yang menyapa Bapak dengan kasih tadi di dalam bot ini. Tapos siya lambin marsukun mayause. Hindi sonon. Kenapa orang Kristen ingin selalu menjajah dan menginginkan negara ini negara Kristen, mengkristenisasikan? Tetap dohu jawab ibagas ojur ajar ni tondoy na pasing makatahon sonon jawabanku. Niku sonon, kami tidak ada niat untuk menjajah siapapun. Apalagi mengkristenkan negara ini. Karena kami sadar, kami minoritas dan sedikitnya kami di Indonesia ini. Tapi ada ajaran sama orang Kristen mengatakan, jadilah terang dan jadilah garam. Artinya, dimanapun orang Kristen itu berada, dia harus berdampak di tengah-tengah tempat dia berada. Dan berdampaklah kehadirannya, kalaupun kami sedikit,
kami harus berdampak di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di negara Indonesia ini. Sonai maparbualan nami seterusnya lambin yahapkon nima jawabanai ibaga sapor sayon mungkin. Tapi lau dohor bahan nami bani belawan nikku sonon. Kalau boleh Bapak, kalau kita ketemu kembali, kita boleh perpanjang diskusi kita ini untuk menyatakan kebenaran daripada Tuhan. Ia berkata, terima kasih, saya setuju Pak Pendeta. Tapi karena kita sudah sampai di Belawan, lain kalilah kita perpanjang kalau ada waktu yang sama dalam perjalanan ini. Terima kasih Bapak niku. Shalom, Tuhan memberkati niku. Lang Raya menjawab. Kita kanupan arti ini, sonaima pargoluhanta. Buaido halalang marosuh mangidah kita. Buaido kadang terbeban kita makataon hasitongan. Tapi justru ijaido hita iarahkon Tuhan ini. Lau mangirikon Tuhan, maningon do manaron. Pataridakon jati diri hasitongan. Pataridakon diri napor saya bani Tuhan. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tetap kasomani menjaga kita. Dopusiay na mangihuti sobut. Dop kesiya kuhon kita. Maparna lang diri. Pakoni porsan silang ni. Ay manatalup. Mangirikon Jesus Tuhan tayin. Taganupan na inaraga ni Tuhan ta. Na sihol sobuton bani ambilan taon. Mangirikon Jesus, bukan karena paksaan. Sino terpaksa? Dana Jesus pelangong ga mamaksa hita mangirikon Jesus. Tapi Jesus berbuat. Jesus berkarya. Ito nga duniaon. Mangurupi kita. Tujuan ni lahu mangida. Na binahin ni Jesus. Lahu manguatkon hapor sayon ta mangirikon Jesus doy. Ase bani haganup. Tantangan na hadapi kita. Na pasti boydo horjaon hita. Ase ang ko terpaksa do hita mangirikon Jesus. Yang pasti hidup ta ngos-ngosan. Halani songon manjolom ria-ria ibain hita sendiri na ugahan, hanilang kos-kos kita manjolom hapor sayaon ta, hubani Tuhan Yesus Kristus. Ita kanupan na inarga ni Tuhan ta. Au tahun 2010 lalu. Bulan lalu, ongga manjalo si taronon ay stroke ringan. Op nami maaw imur ni Teguh 10 hari. Nagabi halongangan, isikening maaw. Ipatugah mahubani Dokter Sarap. Kulang salah haw goran ni bani rumah sakit Mordutegu Bambang. Ipabasahon ni gambar on hasil scanning on hubakku. Nini sonon. Pak Pendeta, ini luar biasa penyakit Bapak ini. Kalau menurut gambar ini, Bapak lumpuh total. Aima nini. Tapi kalau dilihat dari keadaan Bapak, tidak ada tanda-tanda kelumpuhan. Semuanya bisa bergerak dan memiliki kekuatan. Idiloni koas-koas, coba dulu periksa kalian apa yang terjadi sama Bapak ini.
Jawaban ni para koas taliut pakosi menandakan tidak ada tanda-tanda kelumpuhan bagi Bapak Pendeta ini. Takanupan mulak mahanami hun murni tegu. Dopo siya pindah dokter mahanami, coba hanami ma hu praktek ni dokter ni Kuriatta ay ma dokter Coleman Saragi. Ipabasahon mahumahubak ku hasil scanning ay serupa pangidahan ni Sidea. Makatahon, bah, halongangan doon Pak Pendeta sesuai dengan gambar on ham lumpuh total. Tapi boydo sada 2 halak kumbani 1000 halak songon hamon ini. Mungkin hama diantara sada pakon ni 2 kumbani 1000 halak na mengalami penyakit songonot. Tu ita kanupan na siol sebuton ku ay ma. Ketika au manjalo si taronon ay naborit ay sada do tonggok ku hubani Tuhan. Tuhan ondos ku bamuma hadirionku. Anggo marosuh peham memakai au gabe juak-juakmu pasti pamalumonmu doau. Amin. Ada sa tonggok ku bani Tuhan. Terbukti memang Tuhan mengizinkan aku mengidangi das bani panorangon. Masih bani Tuhan kita mengindo. Halali sa guru bani Tuhan 20 tahun. Dia punya kuasa untuk kita. Dia berkuasa untuk hidup ta. At apa terjadi bata, lang ibotok kita, tapi ondos bani Tuhan in maganup. Mungkin saja kita tertawa sonari, boy tok kinari tangis. Bisa saja sonari kita gok ibagas malas juhur, tok kinari lang naboto terjadi. Tapi aganupan, marilah berserah kepada Tuhan. Tuhan pemilik kuasa badi 20 tahun. Ita ganupan na inhargani Tuhan ta. Sonay do isobut banyang 9 tahun. Buweido mabiar maguan hosah. Halak na mangirikon Tuhan in. Buweido halak mangelak. Ketika bani guluhon buwei tantangan. Buweido halak lari kumbani keadaan na masa. Tapi nini Jesus makatahon. Ay barang isa na siyol paluah kun hosah ni, ay do magawan hosah. Tapi barang isa na magawan hosah hala di au, apa halan yang bilan na madiarin, ay do paguluh konsi. Artini jaya ganup. Ise na mabiar magawan hosah. Ay do na magawan hosah. Tapi ang gumagawan hosah kita hala ni, makorjahon haroso ni Tuhan na ibata. Makorjahon ang bilan na madiar, ay do napaluahkon iya bani namasa ay. Namang iyuti sobut si aha magunani bani jolma age ganup duniaon bani ang gumagaw do tondo ini. Lang ilarang Tuhan hita bayak. Lang ilarang Tuhan hita memiliki duit, arta na bahat. Tapi gatina terjadi ay ma. Magaw tondoy ta, halani artatta. Magaw hapor sayon ta, halani sukses besar ta. Totu gati salah mempergunahon hita. Doh kita ubani Tuhan, halani gap mangurhon duniaon, habayakon ni duniaon. Aydo senini, lang dong boy artatta. Paluah kon tondoy ta. Tapi pita marondos bani Tuhan do. Atap apa terjadi, resiko apa terjadi. Makan maguan hosah pita. Tuhan tetap bakasomani. Paguluh kon hita. Ibagas hapor sayon ta. Hubani Tuhan in. Ita kanupan na inarga ni Tuhan. Tanaparpudi sa hali. Ahado pesan ni ambilanon. Ito nga ta. Naparlobey. Masih buhay halak mengeluh. Putus asa. Ahado mambayanay. Ay ma napatugakon. Buhay ope hita.
lape mananda ise Jesus itonga-tonga ni guluta. Gati hope hita mangajam kun gogohta, lao paluah kon hita. Ujung ni ijay do si patay gagal, kecewa, bani pardalanan ni guluhon. Tagano pantay naraga ni Tuhan ta. Au girah do bapak ko marujung gulu. Opat kanami itadikon orang tuaku. Na menjadi sukun-sukun bakku. Onggado husukun inangku. Niku sonon sukun-sukunku. Inang, nahado ibahin ham. Pasikolah kon hanami opat halak. Sarjana haganup niku. Inangku menjawab nini sonon. Ulang au sukun lo bapa. Tapi sukun ma Tuhan. Hasipe manaron au. Buay tantangan. Laho menghadapi guluon. Tapi tetap doa marmalas yuhur mangondos ko diriku hubani Tuhan. Langtar pa jojorau. Langtar pa torangau. Sonah cara di Tuhan. Mangurupi au pasikolah kondasiam. Bani halak opat kalak namarsanina. Halanyay. Begal do pasu-pasu ni Tuhan. Lang kubuto ada terjadi. Lang kahubayang kon au boy sonon. Tapi kenyataan ni. Jupa do haganup. Malas nyuhur. Iberi Tuhan na ibata. Ay mahalan tetap kita marondos kubadi. Napaduahon ang biasanya. Bulan noon ay mabulan olop-olop batay GKPS. Patut do hita marolop-olop marmalas nyuhur. Hasipe bandopak kon buway tantangan. Buway masalah. Buway sitaronon. Terlebih menghadapi COVID-10 siyahon. Tapi hagadupan ay lang mambayan surut semangat ta mangirikon Tuhan ibagas tamar olop-olop. Ay mahataridahan ni ibere Tuhan ope bata malas yuhur das bani panorangon. Ibere Tuhan ope panorang haguluhon bata das bani panorangon. Haganu panay humbani Tuhan do ijalo hita. Na mangihut na papuli sa hali. Mangirikon Jesus itu adalah komit ni halak na persaya. Mangirikon Jesus, komitmen ni hita halak na persaya. Apapun yang terjadi, itonga-tonga di pardalanan ni 20 tahun. Tetaplah mangirikon Jesus. Malah sugur pusakuhur pe, Tuhan tetap ipasangap, ipuji. Jana ondos kebani Tuhan maganup pardalanan ni 20 tahun. Tuhan masu hita. Amen. Martonggo hita. Terima kasih bani hatamu nadop ondos kubandami Tuhan. Ipaingat kam dohanami pasal na mangirikon ham. Buay manjalo sitaronon. Buay manjalo hujatan. Buay menolak. Tapi lang terpengaruh hanami banyaganupanin. Haporsayon nami makatahon, hamdo Kristus Tuhan in. Ase ondos kubamuma hanami, ondos kubamuma goluh nami, atap ahape namasa Tuhan, tetap sir-sir hanami, mangirikon ham. Babayuham paruhuran nami Tuhan, ase talup kanami, mangirikon ham. Itonga-tonga ni pardalanan ni goluh iduniaon. Terima kasih mabamu Tuhan. Pasu-pasu ham haganup kuriamu. Gok ibagas malas nyuhur. Naboritan. Na terinfeksi virus COVID-10 siya. Pulih kon ham haganupanin Tuhan. Namar malas nyuhur. Mariteo ni tambah umur. Tetap do yodos kota nami kubamu. Lambin marmalas nyuhur masih daya ibagas idop nyuhur na umbamu. Bani pardalanan di gulu nami on Tuhan. Buay tumang tantangan nami. Masalah sidop pakkonan nami. Tapi persaya doa nami. Bani na mangirikon ham. Tuhan na tetap paluahkon hanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Ibagas Kristus Yesus. Martonggo hanami hubamu.
Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobey hata dinhay bata, nagabi onjolan batalaho manggalang. Misir mana siam, patupu na siam magalangan malas niuhurin, mambahen na madear apa namar si bere-bere, ulang ma halupahon na siam ay galangan na sonaydo iharusuhkon na ibata. Sonari patupu hita ma galanganta. Riap mahita jongjong. Diate itu pamabamu Tuhan, tong-tong do mardapot-dapot pasu-pasumu huban nami kuriamu, lambin roh takas ni maban nami bagal ni holongmu, marhite nadop 110 tahun, ambilan na madiarin manundangi guluh nami. Nuhan igalangkon hanami do diri nami, pakon hinadongan nami hubamu, nagabe galangan malas niuhur, pasu-pasu hamma galangan namion, romban hubani rosuh ni uhurmu, ajari hamma tong-tong hanami, ase totap hanami martarima kasih, bani ganup panorang. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si hopkop kanami. Amin. Amin.
tong-tong ma goluh ta ibagas rosuh, apa sura-surani Tuhan. Nagabi hataridamani mandalan holong kubani asoman marhite uhur nabursi. Say lambin marbuah ma hasadaon, apa horja pangilangionta itonga-tonga ni duniaon. Marurat jara marbuah mahita, tanda ni nadop ibagas Kristus goluh ta marsada-sada. Amin. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing ma goranmu, say roh ma harajaonmu, say saut ma harosuh ni uhurmu, inagori tongaon, songon na inagori atas. Beri hamba ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobayhamu parlajoan, palua hamma hanami, humbani pangago. Laho mana siam, janah baritahon na siam ma itonga-tonga ni si paju begu-begu hamuliaon ni. Itonga-tonga ni bangsa-bangsa halongangan binahen ni ay. Jalo na siam ma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubamu, jana ipasora madameini bani tonduimu. Amen.
Terima kasih mabani Tuhan, kok ibagas malas siur mahita. Shalom mabata ganupan, horas mahubata ganupan.